که همه سومات آمده نتیوه من پول قلین گفته بسه من نمیدونم چی خیلی شید راست بخیلی های دست نروا البته شوهر در جای اول نیسته برای بهترین یک کس عاشق شدم آوی قیترما در کره شوخی کردیم در بالا موندیم آقا چیستایی مست شود شه چیسته برای کلوبی شوم تو من خود میدونم که ویدیو من یادم فقط البته شاده بکشید اپا همین آوازی من مخول دایده هم بوده بلاگرهای توجیک همشا میشناسم همشا احترام میکنم بنایسین شما ملدس بنایسین ما удалить میکنیم شوهر داره؟ نه حالی شوهر نداره کارت مردمی میکنم یک نوع تاکسی کدی او تروی کرد با کامنتاری هم میدارم اپا کلیپ بکر دیگه سانه نمیگم با فکری من تقدیر هر یک انسان دانویسگیه که ما چه شوهر میگیریم اگر اما 10 مخلصی گفتم که ما دارم با نخونم همو بگریزم بمانم بعد ما نمیگم که همه مخلصی ما نه ما 10 تا مخلص دارم حساب کردم این کم بغل همین قدری خوشبخت بکنه که با بای نتونه ассалому алайкум ба кулли подписчикони канали Файзулло шоу мухила набудем барномаи аз баландиҳо набуд меҳмоно набуданд чеҳраҳои шинохта набуданд ва барномаи набуданд шумо менависондем ки чӣ ба барнома несте чӣ ба меҳмонои хосаги мо нестанд чӣ гуна шумо даъват карда будем хоста будем ки мо фотимаи 4 тонна яъне ки эркачаи дадаша биковем биёрем инак кофтем ёфтем овардем баҳри шумо дар меҳмони мо қарор дора Фотима саломат бошен ассалому алайкум ба кулли подписчикони канали акамшон ва мухлисони худам беҳтарин ва Фотима Бонуро аввал муаррифӣ кунам Фотима Бону намояндаи киноиндустрияи Тоҷикистон блогер актёр сароянда хулас ҳамакора ва мегзарем дар барнома мекунем дар борааш маълумоти хурдака дигар суҳбатҳомон озод мешаванд чӣ хеле шумо гуфтем бе қоғаз варақ суҳбати озод мекунем ва якум устови барномаи мо Фотимаҷон меяд дар барнома ки телефони худтона мегирем аз сторис мекунем мегӯем ки рӯзои наздик дар канали ҳам як бародар барномаи мо мебурад тамошо кунем бале баъд сторис мекунем ва радмишаб мекунем салому алайкум дӯстони азиз дар канали Мирзо Файзулло шоу ба наздики як барномаи медрӯем тамошо мекунем беҳтарин худованд нигаҳбонтон ва мегзарем ба қисми оне ки як маълумоти пурра дар бораи худтон битем дар бораи ному фамилиятон биҷо хондагӣ биҷо истиқомат кардесем намедонам ман соли 1997 дар ноҳияи Фархор ба дунё омадам баъди солаш ба фикрам ки муҳим нестай мактаби миёнаро хатм кардам баъди мактаби миёна ба коллеҷи технологии шаҳри Душанбе дохил шудам баъди хатми коллеҷи технологӣ ба донишгоҳи технологии Тоҷикистон дохил шудам ва имсол хатм кардам беҳтарин яъне ки Фотима дорандаи диплом мешавад беҳтарин ва мегзарем ба қисми саволе ки моро беҳад азоб медод ва мухлисарам азоб медод ва бояд меро бипурсем напурсем талхамон мекафад Фотима оё шавҳар дора? Не, ҳоли шавҳар надора. Ва як ғарибашатай комментар нависондаги ки агар Фотима шавҳар надошта боша ман тайёрам ки ҳамаи пулои ҷамъкардаги 10 сола мадам Москва биёрам қалин бутам на Фотимаву бигиримш хати Москва бармаш не ак ҳамаи сумота маданатева ман пули қалин гапта баса не ак мон пули қалин гамета не гуфтеса ҳамаи пулои ҷамъкардагиро ҷамъкардагиро бикаса зиндагӣ мекунем беҳтарин яъне ки бародари ман агар моро тамошо кардаеса бошӣ Фотима тайёрай оча тароӣ ки ям тайёр буда барои шу карданагу шӯхӣ мекунем ва шумо чӣ шид ки ҳамин касба рафтем касби санъаткорӣ дар рости гап сабаби асосии актриса шудани ман Фахриддини Арабшоҳ мо 2 сол пеш шинос шуда будем бо ҳамроҳи устод гуфтем ки устод санъатчиҳои хуб бозӣ мекунем чӣ қадар мода маъқулай гуфт оли насиб турам ягон чизда мегирем о қадар рости гап ман фаҳмиши актрисагӣ надоштам баъди 1 сол гузаштан акай Фахриддин мара занг зад ки 1 сол буд 2 сол буд
гуфт бачам биё як барномае бояд барнома кунем ту бугӯй ки мақсад ай сипас мо саҳнаҳоро идома медиҳем. Баъд рости ман донишгоҳ омадам дум ҳайрон шудам. Гуфтам чӣ хел бошад шӯхӣ дорам барномааш чие ман барномаро надонам оқа тамошо намекардам. Баъд рафтем иштем хел шиштам ваъда додем мухлисона ки мо ай сипас саҳна мекунем хел баромадам ман намедонам чӣ хеле шид. гуфтем яко шӯ кардан накишон додам анам хел беҳтарин. ва як саволи дига Фотимада, шумо дар оянда чӣ хеле шавҳар мехоҳед кунед? писари камбағал бошад мешавад ягон ҷавони сарватманд? оё ҳаст нафаре ки маъшуқаи шумо бошад айни замон? маъшуқа дорем? не маъшуқа надорам. ҳамин савол бисёр иҷода мешавад ки оё шумо шавҳари бой мехоҳед оё камбағал мехоҳед. ба фикри ман тақдири ҳар як инсон дар нависагие ки мо чӣ хел шавҳар мегирем. ин дасти мо да нестае ки мо ҳамон хел хостем ҳамон хел мегирем. мумкин камбағал ҳамин қадари хушбахт бикунад ки бо бой натонад. беҳтарин. ва як савол, шояд нафаре пайдо шавад ки бигӯяд ман барои хушбахтӣ ҳамаи корро мекунам ва ҳамин корро бас санъата. албатта шавҳар дар ҷои аввал неста барои ман. беҳтарин. ва ҳар як зане ки ба итоати шавҳарай ва худованд барои вай бишта ваъда додагиай иншалло ки беҳтарин. як қисми га шумо мехоҳед ки дар оянда фарзанди шумо ҳамкасби шумо боша, яъне ҳунарманд боша, сароянда боша? ман дар интихоби касби фарзандам оянда худованд насиб кунад ман дар фарзанд зид нестам. худаш чизе интихоб кунад. беҳтарин. қати могам бо шумо ро босидагин? бале. як чипсира аралаш мекунем намуш қати даро? чипси? як чипсира не мелеса будем карокадан партия? не уда нест. он дига одам не? хоб беҳтарин. як духтараке дар қати могам бо як миян чипси могам бошидага чипси мехӯра могам бо чипсира мегира мехӯра ва чипсира мегира мелеса будем пакетами партия могам бо вая мехӯра. ман фикрам ҳаваям хати ки не вай набуда. ва беҳтарин. Фотима айни замон канали ютуби шумо як видеотон гуфти гапиам бачаҳо ки нормальный просмотр ва мега ку амута Фотимаи чор танҳо неси фахрдин телефон қади бозӣ карда нархи газ қимат шуда мега хутона газ мезанем ва бигӯем ки монетизация ютубтон ҳуй шид. бале анамо видео сабаб шуд ки ҳуй шид. ва беҳтарин. оё ягон маблағ гирифтем? маблағ оли як код бояд биёяку лиценз неомадай? не оли наомадай. хай бародари шумо бисёр каналдошон лицензиона метавонем ки дар лицензияҳои пайваст кунем бигирем. агар кодтон проблем бошад барои омаданаш мо дар муроҷиат кунем мо ҳамин проблемаро ҳал мекунем. саломат бошед. беҳтарин. ва як саволи дорам барои Фотимахон. дар чеҳраи шумо дидан баробар ман канали шуморо бисёр навбудат мекунам назорат мекунам ва рости гап ман дар интерес не ки қати ки кор кардам дар корай ва бояд бидонӣ қати ки кор мекунӣ ояндада. баъд урус тамошо кардем як суруд хондем як шеъри ошиқӣ пурай дарду ғам нами чиста гуфти гап ямо рали компот шоколад мемагӣ сабаб чӣ шид ва рӯ ба ҳунармандӣ ниҳодем бо ҳофиз шидем? рости ҳамин корои ман яке мешавад. марам дар фикрам сарояндагӣ хеле набуд ки ман бояд суруд бихонам. иҷа ҳамаш сабабаш якта бародарай спонсорои ман ҳастанд ки дар Россия ҳастанд. занг заданд ки Фотима ту бояд суруд бихонӣ. гуфтам не яка ман овоз надорам. гуфтам ман боварӣ надорам. мардум оли мегӯянд овоз надора ҳофиза шид. гуфтам не мана ин ту метонӣ. гуфт кӯшиш кун метонӣ. боварӣ дар ҷо кардам. бале. баъд хондам ки мухлисо хуб қабул карданд. ҳозир дар комментария медорам апа клип бикӯ дига саҳна намегӯянд. беҳтарин. як саволе ки мада беҳад интересняй ва Фотима ҳар нафаре қати кор мекунад контракт қати кор мекунад ё ки кадоме хоҳиш кунад барои барнома сёнка кардан ё ин ки барои ягон ролик сёнка кардан мерава сёнка мекунад? албатта ягон кор бефоида ягон кас кор намекунад. албатта мо шартнома мекунем баъд кор мекунем. беҳтарин. ва ҳар нафаре ки мехоҳад қати Фотима ҳамкорӣ кунад обязательно менеҷери киша дора муроҷиат кунен асай муроҷиат кунем ва одамое буданд ки мехостанд ки қати шумо видеоролик сёнка кунанд. шумо дар тоҷикистон ва дар Россия ҳамчун роли арӯс чӣ метавонед муроҷиат кунед. ина мекадай менеҷер доштай ва агар ёфтанаш қадар қим бошад инстаграмаш ҷадда меброяд
اینستاگرامش بنویسونین و التماس میکنم نمره تلفنش هم بپرسین. بچه‌های توجیه خود بهتر دارن اکن نمره شابته اکن نمره شابته نمره تلفن دادن نمیشود. اگر خودش بخواد خودش نمره شام میده. و میذاریم قسمی یک سوالی که مرا میفهمم پرسم میرد فاطمه دختری که با کرتاب ویزور ترکی به نهایت زبانده ماروسیگا بسیار وقت رولاتون دا لباسای میپوشین که خارجی شما مجبور میکنن لباسا رو بپوشین یا کختان نمیپوشین؟ نه البته حاضی ما صحنه‌ای داریم که مقصد صحنه هست باید ما کرتاب رو مال پوشیم زنی تاجیک میشه یا یک زنی قشلاقی مقصد یا رولی میشه که ما باید فرمای اروپایی بر کنیم اگر نکنیم ده همو مقصد چی میگن همو فیلم ده یا همو چیزی که هست بله همو ده توری نمیگیره. بهترین و در چهره شما یک دختر تاجیکه که سیمای خشرو قد قامت بلند و زبانده کرتاب ویزور اطلسی تاجیکی و کرتوی استین دراز تاجیکی من روسیگا با بسیار نظارت کردم و ویدیوشون قطعی همو استاد اکا فخردین سمندر کچاک و بسیار آدمو که تماشا کردم زبانده کرتاب ویزور و برایم سوال دادم. یک سوال دیگه برای سیونکه کردن برنامه ها شما در چی بسیارتر مشکلی پیش میشه؟ چه برنامه؟ این برنامه سیونکه میکنن نگون چه مشکلی میشه در برنامه سیونکه کردن؟ نه تا حالا یک مشکلی نشده. بهترین و شما در کوچه ها در مکتب ها مثلا میشه اینک در مومنتی که در اتوبوس میره میشه خیلی ممنون یک نمیشه در زندگی؟ نه راستی چند سال شده در اتوبوس نشده. میشناسن در کوچه ها بینن؟ خیلی خیلودم میشناسه خیلودم نمیشناسه. بهترین ما برای چی سوال دادم که راستی ما ماشین خد میگشتیم یار دادیم ماشین خد سیاره شدیم اگر بشناسی سیاره که قطعی رنگ پرداختشون کردیم ما گشتیم باور کن در دنیا ما اتوبوس 60 کس اومد پیشش 70 کس اومد پیشش ما عمر میگیم سو میشم مومنتی که نگذار در ترانسپورت جمعیتی میرایم خیلی مومنت شما بعد ما سیاره رو مجبور کردیم که با اتوبوس میریم گفت که نه با ما تاکسی میریم گفتم که یا بر خودت اوورین صداقت حساب که با شکست دیدیش یک کم ترک اوورین صداقت دیسک بعد وای فهمید که مرا میشناسن و جز نشد اونیو است شد ام دبیوالسا و میگذاریم با قسمی سوالی که یک پادپیچینه خوزی یک برادر گفتیم تا ما باید اوزی اکمال جمعه فضا زنیم اکمال جمعه زنیم و شما این عین حال فیزیک کردیم سریانه کردیم اکمال جمعه زنم گویی ما ofis شدیم فرم کردیم ofis شدیم آن که هم کلیپی ما رو کردیم چی با هم شما وقتی برنامه میرم اکمال جمعه افتا میچسبین برایش اکمال جمعه برادر اگر تماشا کرده ایسا باشی اکمال جمعه کپات سوخت ای بینم نه گینه زن میزنیم خوش میکنیم اکمال جمعه غذا میزنیم همه کسا گوش میکنیم اکمال جمعه بخشش خاطر مخلصا البته ما زنگ میزنیم. السلام علیکم. سلام علیکم. سوزن اکا اکمال. فاطمه. فاطمه ایم. سوزی خوبی رحمت اینجا؟ میشه رحمت. وقت داری نکه یک مینوت؟ گفتم. همه شما گفتن که حافظه کلیپو تا بگردم میگیرم. کلیپو ما نمیکنی؟ شوخی کردیم در بالا موندیم. شما همتون شوخی میکنین نه؟ نه سریوز اگر خط شده باشید پرابلم نیست. سه کلیپ در سر استودیو ما پرابلم نیست. گم نیست. باشیده گفتی گپای شری نریده. گم نیست. شو کردی نمیشه کلیپ در رسید. چی اکا بگم برنامه دا بدم بخشیش. یا برنامه دا بدم این شرطی برنامه بود سریوزی نبود. رحمت کلام برای کلیپای گفتگی. برنامه خیرات دیلم زاده اکس کمک چوکی دوی دیده بکنم. مرده میکنی. تمام اکا. هیچ گم خیلی برای برنامه تون پیشروی خانم همه مخلصا و سلام. و ما یک خوش داریم که مهمونی آینده ما شما باشین. مالی پرابلم نیست همینجا داریم. قبول آی. گم نیست که رحمت کلام خوب. مالی برادریمون باید تیر نشان زدیم از ما بهترین شی و یک سوال دیگه میتونم فاطمه را
дар оянда чӣ нақшҳо дорад ва чӣ планҳо дорад? ва як савол ба Фотимахон чорта не демона шай гуфти афтиамон куча дар оянда чӣ нақшҳо дорем ва оё ами касба давом метӣ ё ки сароянда будан накапӣ ба фикр мая сароянда будан пади сусара кане туи пуи суса не ма аввал ки биромадам саҳна гуфтам ма бисёр нигоҳи мухлисоро нигоҳ мекунам ки мухлисо чӣ мегӯянд. ма намегӯям ки ҳама мухлиси май не ма 10 та мухлис дорам ҳисоб кардам 10 касан ами сидқан будаянд бисёр менависанд не ай оила берун 10 нафаре ки сидқан мухлиси ма будаянд бисёр хоҳиш карданд ки апа бисёр сарояндагӣ дар мақсад сарояндагӣ дар зубонут мепечад не зубонут дар сарояндагӣ мепечад бисёри аммо мухлисо хоҳиш карданд ки клипҳои хуб бурорӣ хубтара кард беҳтарин ва ма мисол мо дар неши метавонем ки қатъи Фотима ҳамкорӣ кунем барои чӣ хеле ҳамкорӣ кунем и хоҳари мо лицоай ва мо ҳам канал дорем мо ҳам хеле дар байни мардум меҳнат кардагем ки то иҷо омадагем ва шояд ки мара бисёриҳо нав бинанд ва ман дар дигар сфера будам аммо одамои дигар сфера мара мешиносанд ин сфера дар нав оянда метавонем қатъи Фотима ҳам маслиҳат кунем ва барномаҳои саволҷоби кӯча як 3-4 барнома дорем як ду одамига маслиҳат кардагем ва ё аммо одамое ҳастанд ки дар кӯча саволҷоб гузарондагианд агар ё қатъи гапҳо напаза мо мехоҳем ки дар неши Фотима қатъи ҳамкорӣ кунем бо суҳбат мекунем ва таманниётҳои шумо баҳри мухлисо баҳри подписчико таманниёти мо баҳри мухлисон ҳамее ки мухлисон хай ҳама вақт мухлисанд дастгирӣ мекунанд не ки баъзан одамое ҳастанд гуфтанием ки ай бахилира на кафана бихезен шуморо меҳнат кунен шумоам ба як ҷодае бирасен ки мардум шуморо эҳтиром кунанд ҳеҷ вақт бахил набошед барое ки боғи бахил намесабзад беҳтарин ва мо як чӣ дорем як шарти дига дорем Дон Жуан яъне ки дӯстмурод занг мезанем дӯстмурода мегӯем ки айни замон мо дар як ҳолати ногуворем 500 сомон дастирошон дар курай тамом занг мезанем рӯзу рӯз занг занад буд мара хавотир мекунем чанд занг задиста беҳтарин модар ҳамеша холи фарзанда ва ҳамеша суроғ мекунад як бор модарда занг занг ина донжуванда занг мезанем не подведи брат Дон Жуан тақдир надошта хай бо дорем як саволи дига боша метавем ма ихе телефон магирам таёр бесима бале айни замон Фахриддин Азамзан бугӯ як раза гарини баъд ошиқ шидагиён ои қайтарма дар кора як қайтарма намекунӣ бо ҳам худат набошӣ хоб акай Фахриддин да занг мезанем бале имрӯзак ма компания шидам ба фикрам ки хобам соатам бевақтай 10 шида ассалому алайкум алло ассалому алайкум ваалайкум созен ака мешав созди чӣ бахшиш дар ин вақт шуморо нороҳат кардам ами як чира гуфтам пурсам фақат ами шавда бекиба хай ака мирои шав ами хай ошиқо хол надоран ами я бача чикор кунам чӣ хизмат кунам ои қайтарма дар кора ма карта мароӣ мекунам ма карта мароӣ мекунам ягон такси қади ов тароӣ кард бепула бепула тамом ака дар ҳами дунё ку чизи бепул ин қатарма мо бепулай барои ки хеле суруди ҳаҷвӣ мехониш худаш фоида мекунад ха шумо мехонем
شما در علاقه فایده کردگی که شما نامدار شدین درست شما در فایده نه ما هم زمین داریم. نه خدا نگود کنم. رحمت کن. همجور هستی؟ هستم کو. سیامکا که میبروی؟ سیامکا نسیم هفته دیگه میبرویم. به من خواتت بطر. رحمت کن. خب. کلیپوی نامون برد. رحمت کلان. سلامت باش سلامت. خوب مکن نازمونه. تمام جو خطرناک رفت. تمام واسه. تمام مال رحمت خوب. مال. بهترین شاگرد و بهترین استاد صحبتی گرم نشان داشتن و کاش هم موندن گشتن اونجا باشه در برش تایی باشه وزیون نیسته خیلی دروغ گفتیم. دیگه نشنیم همین بعدی برنامه ما هم قمه نیسونن تا دیگه بعد سمندر کشو قدی ویدیو اخیر بسیار شدستن کینو دا خطا نکنم کینوی تربیوی بله دوغان این برادر و میگفتی که بلوگرای تاجیک کی را میشناسی و کانتنتی کدام بلوگری تاجیکا دستگیری میکنی پادشاه میکنی ما همه بلوگرها را میشناسم تاجیکا را بلوگرای تاجیکا همش میشناسم همش احترام میکنم من یگان تا چیزا نمیکنم برای همش خودم که مهنت میکنم میفهمم مهنتی و را با قدر مهنتی هم میرسم و من چرا من تو همه ویدیوهایی که تربیتی میکنم و در آخرشون چند سیموش توریگ میکنم نمونم دامی ایده چی گفتم میتونی چگونه ایده ای خیلی ابرازا نگاه میکنی که عمودا بیننده چه خیلی نگاه کردسته مثلا جایی هسته که اگر ما موزیکای زیقی نمونیم که همو معنی نمیته نه پنی ادم مثلا ویدیو تربیتی در اینستاگرام مثلا تو 20 سکونده هستن میکنن زیرا همین کانتنت دا چی گفتم میتونی چه خیلی کانتنتی خوبه با فکری ما ها و همه چیزا ما بگم یا اون کسا میدونم سازنده هم کانتنت مایم سالی 2017 ما کانتنت اساس کردیم حدیث نقل میکردم در آخرش ویدیو تربیتی میموندم میگم موزیکای زیقی میموندم و بعدا همین چیزا من باز کردم چون که کاری را سر خود میدونی زندگی کاربر و دادشمه ما داشتید عشقیش بالا گوشم ممکن اگه اون دامنه اسمای سوزه و میذاریم و آخرون زنگ زدن آخرون چی سمندر کچو که زمزم گویم ویدیو تو واپشه معنی ندارن ادزه که زقازش کردیم گفتن که ویدیو تو واپشه معنی ندارن راستی ما سمندر کچو که خوب نمیشناختم اون روز پیش قضیه تو باید چیدیم اگه برش میبینیمشن بهترین انسان داره السلام علیکم و علیکم السلام سمندر کچوک چخیر شما میشه این فوتین چه میشه رحمت همی چه بدون هیچی گفتم یک چیزا بگم تا دلت نرنجه خواهی بگو همی یاده جو داشتیم گفتن که همی سمندر کچوک آخرون وقت ویدیوش تماما معنی نکردسته شما های دل شکسته نمیشین اکه من خود میدونم که ویدیو معنی نداره خودت میدونی خودت میدونی چی موندگیم مقصد بخواه ما یک چی میگم پیش میمونی که یک نقشه موندگیم تو اگر خود مگیرم از چرا باید نمیکنم اوه بهتر رنگی من چی فکر داشته ده مرم گفتم تو همی خوندن یاد نگیریم اگر بس نمیکنم حافظه گیرم که شکل خدام دسته نفال تماشا میکنه که شکل مثلا هم مخلص میشه و هم زندگی من ایال عوض گذشته است بله بهترین این شوخی بود سمندر کچوک ما در برنامه بودیم خیلی فکری ختم فهمیدن مخلصا پیشروی گاب نیست زنده باشی سمندر برادر سلام علیکم و علیکم السلام فایزلویم فایزلو شو سوزی که سلامتی خوبه میشه اساس الحمدلله شما پرسیم و ما برنامه را چون که کردیم مختنا در دیرکت نشوندم میدونم میخوایم قشما برنامه کنیم ولی می نویسیم گاب نیست که جان گاب نیست انشالله بهترین خداوند نگهبان باشه برای ریکورد مال و
این آخری برنامه بود فرجام برنامه و میگفتی که یکم موزیک رقصی میشود نمیخواد استهی مست شود شه چیستا برای کلوبی شوم میشود خیزیق نشن البته بسیار برادرها خواهش کردن که اپا همین آوازی ما مخول دایده اومده یک تا همین تویونش بگی نصیب انشالله به نزدیکی میشم به همون خاطر مخلصا یک 4 خط یکم تویونه نیم بابا یکم تایلبو کسا زمزمانی که مخلصا گوش کنن راحت کنن راستی گپ ما موسیقی یک از سرودی یک از دزدیده خوندن ناز نمیبینم خیلی به همین خاطر من به نزدیکی تیار کردستم ما که تمام کردم اولی برنامه‌تون بسیار برنامه دیگری ده اومدم ای خودم میخوام سرودی خودم و ما ای فاطمه خان فاطمه جان فاطمه دیونه شاید خواهش میکنیم که همه سرودی نمیک خونده اگر چیزی باشقی پرای درد غم همه را 4 خش زمزمه کنن خیلی بخشی زیاد از سببی که از گریپ اومدگی ما گریپ دم نه اساس شدگیم آوازم کم کم گرفتگی اما 10 مخلصی گفتم که ما دارم با نخونم همو بگریزم بمانم بعد بهترین خوش آمدین برنامه از مهربانی ما با برنامه ما در برنامه ما بودن فاطمه 4 تانه شما در کامنتاری بنویسید مهمونی در کی دعوت کنید و برنامه ما شما پسند شید نشید برنامه ما قطعی فاطمه خان کمتر دور دراز هم کرد چون که صحبت گرم نشان شدن و کدام که برنامه ما معقول نیستن تماشا نکنه خوبش کامنتاری بزیب نکنه و یک چیز خوش میکنم که 80% اودیتوری مرا و این چنین اودیتوری امتران و فیلم آدمای پادپیسا نکرده تماشا میکنن خوش میکنیم که در کانال ما پادپیسا کنیم و در آخر کانال کلچه کانالی فاطمه 4 تانه همه مونم و همون ویدیوش که اودیتوری خوب دلگی او را نبود سروش همه مونم بدونین گوش کنین بها بتین و مقصداتون منیتون بنویسین التماس میکنم گپای دقیقتون در کیساتون مونین مورا نکشه گپای شما موتیواسیون کنین خداوند یار مددگارتون فاطمه جان اگه گفتنین در آخر برنامه گفتنیم که همه آدمایی که گپای قبیح مینویسن حقارت مینویسن کو بنویسین شما مالادس بنویسین ما удалить میکنیم просто бахили دست نرو حتما بنویسین ولی نه که آدمایی که مخلصای ما را احترام میکنن ما را هم احترام دارم دوستان میداریم بهترین گفت یا بهم تقای کلوبین که نوشتم بگید شما شاپال میشین نوشتم بگید توری ما در بهترین خداوند نگهبانتون فرجام برنامه انتظار باشین لایک و کامنت بزنین خیلی سون عزیز